ole tun chuma chuanin pick up in Artui phur angin soya Artui chau phur lawin Artui karah hianin vai HNAMDANG phur telani ti shadnia he thu hi thudik ni in LPS special report pichin to puwana Instagram achanga kamu aniatin WhatsApp lamate kalong muze ubuka kan subscriber tamzok ten inlawla shat law takin he thil hi insha turata na kari upload ani e tuna puwana na chiangzawk report asoyel chu ngai thlang huni law nei lok tiang meni som pahni sangni somni tholeni jing dariat le minute som pariat velania zema bok field chak kawnpui kual zawlai takhani tuna hian hei motor pakhat pickup truck pakhat hela hian ron thleng meka hei hi Artui chau phur emo anti line HNAMDANG vai hela hianin an lo phuru teu mai ni na langa kan thlir zeldon ani hei hi CCTV footage ania a number po alang chiang khop maya motor number hi MZ01P 9994 ani chuan lai kong sira hianin Artui in leiduem tin ta hianin pakhat khe chu thla ti lai dor a hianin avazota dor nei tunu aron chuak thoi don ani dor nei tunu he local council member tho alo ni lau maya nufel tak maya nia ti chuanin an en kual vel that don ani kan mak lokang anung lampang kami sil polina aku na lai hi hei an khoi vel thata driving cap chunga chungte a pa bevelani ti chuanin dor nei tunu chunan keuta a phuzok mai a bhek dor mai ni bhek dor mai ti chuanin trede uthot te ponia pakhat kharang mangkhengina ron chukla a sil polin keuna kha aron siam thatwat kha kan mu thei mai ome ti chuanin Artui po chun sal ta chi chuang lova an hlau thong ding e yang lola ding te u tin lola ding ro atia mar chun tlan luitani thil thalo tak an ti ni na langa poi khop ma chui zui ngei an ngai mel ani